Halo bang, proyek kita yang 2 miliar itu kan sedang berjalan ini sekarang. Ini lagi kupantau nih bang. Tapi kayak gini bang, tolong belikan dulu rokokku sebungkus sama nasi bungkus pakai telur dadar. Dia bawa duit aku. Marsa doa mamikiri pangalah homi loja doa bege hatani deba ai ganu pariho amang marhata bisnisi alai tung sada pelak soa dong hasilna janji suman paru bat kaki limai tung nanggo sada pelak soa dong buktina sabar maho ale hasi aku dan burju unang tangihon hatani sigur bakulu tanah marga busau tuho hasiana lagu utuhor bebajum dohot sipatu baru moro tumbus bisnis hamin jonsian pakati dohot kilang niat tanah di